Interesantno je ta zamisao, što je dokumentarno igrana forma. Ja nisam imao prilike da se bavim tim žanrom do sad. I moram priznati da jedva čekam da vidim film, da vidim kako je to ispalo. Interesantan zadatak kad glumcu date samo da igra samo telom i mimikom svog lica, a treba prikazati emociju i nekako dočarati taj lik i prebaciti ga publici, da ima neki doživljaj. Ja se nadam da smo, kako je scenarij napisan, pričom smo pravili atmosferu, tako da se nadam da ti igrani delovi, da će, kako mi to glumci kažemo, prebaciti rampu i da su emocije prave i istinite. To je zadatak koji je pomalo nezahvalan za svakog glumca, ali onako inspirativan i izazovan. Tako je bio izazov i nadam se da je to uspelo. Televizija, film imaju ogroman uticaj, naravno u današnjem vremenu, a naročito za mlade ljude koji dosta vremena provode ispred svojih kompjutera i televizora. Tako da taj način dočaravanja istorije, uopšte značajnih događaja iz prošlosti u edukativnom karakteru mislim da je jako značajan. I drago mi je da se konačno evo i kod nas taj žanr, ta forma upotrebljava da bi mladi ljudi, da bi ih zainteresovali za priču. Jer njima više nije dovoljno samo knjiga i mašta koje pružaju samo reči. Njima trebaju i slike. Tako su vaspitavani, pa i moja generacija tako vaspitavana. Mislim da će u budućnosti tek to uzimati sve više i više maha. Tako da mislim da je ovo pravi način da im se približi neka priča. Ipak je 6 vekova prošlo od tog vremena. Stvari su se u mnogim stvarima jako promenile, tako da tražiti pandan danas Stefanu nije lako. Ali u svakom slučaju taj ideal kome svaki čovjek teži, da bude pošten, da generacija, naročito ako ima neku vlast i ako ima neku odgovornost za široke narodne mase, ako tu svoju odgovornost shvati na pravi način, to je za svako poštovanje. Ja sam imao sreću u svojoj karijeri da sam skoro sve uloge koje sam priželjkivao još iz studentskih dana do sad već odigrao. Uglavnom su to velika klasična dela, Romeo i Julija, Hamlet, Mizantrop, Tartif, 8 Šekspirovih, mislim, komada da sam radio do sad. Tako da, eto, imao sam tu sreću. Ostalo je još 2 uloge studentskih dana koje zbog godine još ne mogu da odigram, ali nadam se da ću i njih odigrati. To je Sirano i Kralj Lir. Ali ako me pitate za naše istorijske ličnosti, za ličnosti koje su meni, koje bih ja voleo da vidim ekranizovane, na primjer, voleo bih da igram Danila Kiša. U Engleskoj, ako govorimo o Engleskoj, tamo sam proveo 3,5 godine, imao sam iskustvo da igram u Šekspirovom Globe teatru, na primjer. Apropo vašeg pitanja i odnos glumca prema uopšte likovima iz njihovih klasičnih dela, pa samim tim i istorijskih filmova koji se bave istorijom, naravno su za njih jako značajni. Što bi trebalo da bude i kod nas. Mi nemamo mogućnost, niti produkciju, niti dovoljno novca da se snima više filmova po našim istorijskim ličnostima, što je šteta. Ali pristup svakog glumca bilo gde iz mog nekog iskustva i snimanja u inostranstvu i ovde je uvek isti. Glumac prilazi svom poslu i tamo i ovde na identičan način. Kako odbraniti lik, kako odgovoriti na ta neka naša pitanja koje imamo, kako, gde, zbog čega neki lik radi nešto. Tako da odnos glumca je isti, ali sve ostalo moram priznati da je drugačije, počeši od organizacije, počeši od istorije koju oni mnogo više cene i čuvaju nego mi. Mi je menjamo tako kako nam se vlasti menjaju, koja vojska je prolazila kroz ovaj naš
naš prostor balkanski i tako je pisala svoju istoriju, tako da smo pomalo zbunjeni tom našom istorijom. Ali neke stvari koje su trajne ili oko čega smo se valjda dogovorili zaslužuju da budu ekranizovane. Kao i ova priča o princezi Oliveri.